就係喺呢一個魚肉關位之後，啱啱出咗話。好啦，個位置，咁啊喺今場買位再排第二嘅3號車嘅成嘉利，時間2分13秒83，第3位8號車嘅馬啡路2分13秒831。去到第4位需要到2分14秒。第4號車嘅扎凡2分14秒08。第7位18號車，咁啊嚟自巴西嘅車手迪蘭尼，時間2分14秒50。第8個位置咧，頭先講一講迪蘭尼，因為而家就即刻咧係再有一個變動啦。譬如話係呢個入邊車手咧，頭先有10幾位咧。2分14秒6，第10位19號第11位係9號車嘅奧華，時間呢係2分14秒69，2分14秒87，咁啊1至3位嘅位置呢係2分13秒2嘅，咁啊由第4位。咁啊暫時仍然係14號車，佢哋之瑞典嘅車手。Mas também era um pouco mais avançado da primeira sessão não sei se ele já começou, ele tinha vindo para rodar Euro, esta vai não ocorre, é o carro que estão a ver do piloto francês, Alex said that we had pole position for the race last year, but he's third and hasn't been yet. I think he's proud to have the moment outside the top 20. We've had John Ryan Meister going for pole. Quite a while.
just the actually That is a very impressive lap time. 打得好犀利啊！咁啊一路咧係見佢咧係好快脆啊！喺啱啱先完成第10個圈嗰陣時候咧，喺第10個圈一路咧每一邊嚟嘅。咁啊而家一跳咗上嚟咧，第一位1號車嘅大哥斯達2分12秒862進佔喺今場排位賽，喺呢個頭車個位置。第二位係14號車嘅羅森基斯2分13秒18。咁啊第3位就係迪加利呢個3號車，咁啊第4位然後先至係頭先啱啱全部講過18號車嘅迪蘭尼，第5位咧係9位一路坐到去咧第15位，但係無論如何點都好啦，1號車係進佔咗上嚟咧，係2分12秒862，暫時喺呢個頭車個位置。那這多有位全部都是車夫。